Tabe la corona, Pandita sola Sarayokana, siapa kota be la kita mintu sola nasa. Turampo untuk koni allo rekona teda opur. Ungkarin tini kula sumurena teda olalong. Tulalua rante masangka. Nataliku tandung sea-sea. Bukwa tarapa pa sa apelang barang bolu. Tasita tanpa sangka purampangan. Upatutum pitikande malalan nada. Lain dena tetondok. Latasuna yomay kalian tondok. Ma tete kada dia. Gua tarapa pasatu. Eyate simua buangin batu bonga ladi palurokko tongkonan layuk kotin. Tongkonan layuk kotin. Kupita adalah ko mbak ko nelen bangke epe na malamin papisoni. Dopa misi pakar tu mati perandanan. Ya. Mbak ko nelen bangke epe lomai na papisoni te. Te lorong kotin de. Tabe. Ya mbak ko nelen bangke epe papisoni mite. Lorong kotin. Dopa misi pakar melo mati perandanan. Tulisanga londo rara londo buku. Baling. Ya ladi palurokko tongkonan layuk kero. Karena turuki mintu tomarapu kumuya belan nata palambiki. Yang dirambe mo karon to tongkonan narwana sa kung tubati na ko to. Sabayan na di ko ay panandanin na may taka nakibera to kami to marap. Ta pahangi sa lalasang. Kilo ka pumabato yung may isang ngala na tarimite. Tabe. Ta baliya kanite. Tabe. Ya. Ya. Malu Asia kan di kiko kena bonga pana yang penting di rumah tanda siapa tengah pamer kan. Iya te parepe lain de tondok belang lain naran te tampo tongkonan pak palumbangan nasaruran si sonda si pakande belang lain de rante tampo sola tondok tangan nanti te paturan kurin kau saruran laku mande parepe si sonda dari perulangan tongkonan saruran te kamu kilo kata mapenan dalam tongkonan saruran minta nih be tabe kilo kata besar rumah ya te na kita nyerante sama kita pato kuring susi metok kasih patontololo nina iya te la manilian tongkonan matulu buntu tongkonan matulu buntu toma penandalan tongkonan buntu mitari benda indah kemutu toma penandalan buntu tadi minta kanda ya 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 payami ano no adit tanto no meron pay oke ya te atena lalu lako lulurok ko ni ko tongkonan tandubulan baliara na buntu tongkonan matulu tandubulan kamu te toma penandalan tongkonan tandubulan ini kum penanda ya sa terima ya tab Kiparengin. Ya. Posisi minta ya. Ti siapa? Maaf dulu kamerawan.
Ayo ngambil babi dulu. Iya teh. Toridu kayak apa sih di tori ini ya? Belan na ya tuh rantai tampon na tondo tang na satu paket. Yang na saluran na rantai lolok satu paket. Belan ini nani patoran kurin. Lasi sonaru kakan deh. Ya tuh na lalu lak rantai lolok. Iya teh na lain deh teh ini pabenaran. Tapi keluarga kakak kemarin ini rantai lolok kami papeson ini deh. Ya. Kita tunai nanti atau datang kita. Apa sih sodakan dek? Iya teh simbonga induk saya bapak tuan piri yang nak kita lantalu lembangan atau pakai balian. Jadi kita di talu lembangan. Jadi apa saudara temai di sana ambung semula. Ambung semula. Ya teh lari pelola kok kembali baru. Tapi keluarga kakak putu baru, napa bisa dimite? Kembali baru. Sama pas sama tekan deh. Sabayana kita rantai tampo, ini teh tondo tangga, saluran rantai rolok. Mantan tu lo ke makanan bisa. Jadi susi kita dia pada taman petas di kondisi baru. Ya. Keluar kalau mereka apa? Ini pun tadi minta. Depan kamu berpengaruh nih. Lamian udah sama pasang kan deh. Depan kamu patutun nih. Sama pasang kan deh. Tapi ini apa? Ya teh. Dan lagi penonton ke sambal. Jadi kupetang adalah kok anak kurian, ini kalau anak gue, ikut apa papakiran, ini kan, ini kan lo. Ya ada anakku lebih baru seberapa mi anakki bahkan di Solanas masih ya teman-teman. Oke. Kami itu kira mengenal. Ya ada bisa belok kereta apa apa di sini ini. Kau ni pernah berapa? Soal hubungan mandi itu. Apa kau teh? Ya. Ya teh bisa. Keluarga sampai minta kan ini ngomongnya teh, minta nak kita tahu apa ya? Keluarga teh kan? Kamu betul-betul kusuran nas masih siapa pun itu. Apa persi? Mana kami? Mana kami? Satu rumpun sampai minta kan? Mandi kau? Ini alai lako tak ada minda kayona. Alai minda kebaku papan yang coba ini. Ya. Tutun nasa nama teh. No kan aki mikoro tak ikuti ron. Tak aku komodori kriki. Ya tatan lu putera mana lako kuparapo mali lako kamu ngalamuku. Alai dolo tandu mana di mana? Para betul kurresima sebenarnya dengan orang-orang. Sekarang udah pemain ketika di persiapan. Yo, kita oleh mengetahui lagu kita masalah nasan. Toh
Pagawi mani kumon matumbar galate naring kiring kite pantunu tasu taira nasusi tolong tangaki di gue ya kena dipisah nih tasu pakon nasusi moto kapal lembiran tama perangi pantunun na keluarga nenek turu cuma ibalat turunna keluarga almarhum nenek nala sobram dobi pateng kote tama pisomanya dulu lagi pemana teh deni manisi tembanan dah kok batu anak-anak mereka kampung mereka kipadolo na nenek na batu to pendarian na dulu di beto ki koy mereka tabe kan nenek kunyak tali kesu teh nenek kuning tangan kesu teh alarilan nenek okta nenek intan alarilan tangga pengki apa lami pengki lalai kumain nana tato dia alarina nenek kepite nenek nari teh ya alayong nenekku pemagapan alat mite simbuang nenek nala soal kepala lima KPT nenek nata kute mbegu papanaran dalam ikan lipat mbegu papanay pun lemay kalimbuan teh rata kalimbuan
ko paano tak lobi to lapangan teh ni Jawa. Papalayo teh. Opa irente. Ya, tapi nomor pinjaman ya tetap keluarga semua keseranasan tasuk hubungan mereka nggak sebab tapi saling mentiro tapi tasuk hubungan mereka kecuali kemajamanan itu bahasa sana kayak mabak hidup nanti masih nggak tuh lagi pukul misi menjolong lantak apa bisa lagi pukul sudah diatur sedemikian rupa di kuan namin untuk kita untuk marapu naman ako kepada tama ko mahimpir ko muna ko garipin ko muna ko sabayan na tasara tayo na sulilo kalau pa kami tumpan atay garipin ko muna ko nabarludu kami tandai to kamo sumugro apa pokada na kali kuti ya kami betos kumale di bang di Tolmanda male ko menimba petosok mata mi paran poy ini harga diri harga mati dan ada teh male ini bawa tu sinutar ka pambelantar kan kayak pelandiran di kumua kumbang di perempuan susi kami susi mau tinggal membagikan susi udah pusat tengah kepada kamu kenapa bisa dipenuhi tapi yang salah turunanku doakan nasurela kali itu terima kasih tak sabar semua iya kusang ngambil itu ketawa nama marah itu besar di pesara usangan bebel kepala marip pigi yan pale keden ni kisala raw na din siya palang hindi pa kilala kan ni usangan bebel asus ito sa babalo ya si pakilala kipataroy dulu ko pasigi kasipahang aleng saba latapahang ya kumangkana mo sa mangyalo ta ibar kilantoni osos ito may kutana ti meron ako tebang mangka mo samay ya mo ton na tinulog ka o di tiro to tayo na pa susto itu dari atas itu ya dengan Kepala lay luratan ko teh. Kepala lima batay ko teh. Ya tabe, salah.
Iya, susunto kamaliluan ke tate. Tal pacalan ang kende te. Oh, yo. Pasay may kende te. Dan rami may kende te. Jadi senang kami. Pendeta Gereja Toraja Jemaat Gloria KPT. Ya. Pendeta Gereja Toraja Jemaat Tampute. Majelis gereja atau anggota jemaat supaya ini. Pendeta Gereja Toraja Jemaat Kanan Merate. Pendeta Gereja Kibait Jemaat Buntutan Putih. Gerardo. Oke, nenek. Pak Bupati dari atas ya. Pendeta Gereja Pantekosta Jemaat Gloria Palangkete. Eta bete kita siang abang mate. Kapal lima marante, lebih marang nanti. Ano niya karampon? Buana ini atau karampon kayak Kapal lima marang nanti. Murah-murah kan. Oh iya, ini detik milik kami. Halo. Iya, ini Ini ke, kosek dah. Ini ke, kosek dah. Ini ke. Alah. Ya. Ibu ya. Ini ke. Oh iya iya. 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 Wala talurok ni kipat pa masapato nan. Nenek nabi dan rokok KPT. Nenek naran rokok KPT. Nenek nanan rokok KPT.
Keluarga almarhum Rada Roko Bitua teh. Oh ya paling mau. Keluarga almarhum Puang Nene Nacali Roko Rembon teh. Nene Nalai Eva Geteng teh. Siap. Wah. Keluarga Bunga Sidiate Rokonar teh. Nenek Sati Langkes teh. Mbeku bapana lo berlakonan teh. Rante lo. Mbeku bapana tamparan teh. Mbeku bapana pite. Ne asile lo kolampu teh. Nenek Ganta teh. Nenek Ganta. Harian sih. Umur satu, kedua pemeliharaan juga bagus. Sini semua. Sudah. Siap, saudara. Ya. Ibu Kadis. Sesama Kadis lah. Tabi ako kita masalah nasang si Manang Kabairi Moira katalante katumangiran na loto temo apa di kuah mintuk kadipudian kadipakiran lulangan olo na to tumampata do Madonna siya kamarampasan lan lilik na lino lako kita mintuk tumengkaola Sampah paraya diomai indok tobalu anak biung silek tobarakna
inde to dilambi patiram sangka na solaminto tomak raputalang tomak kapunan nao kigwa may rakana kabukan lolongan way mata na sondokan tangitang marangaki apa kigwa parano pa inawangki lodok pasirwangki belana rampotongkon na lototemo inde tomangkatanai mak uyun kayu tomangkatanai mak misa pena anau koi okoran makarai nae sungi kadera bulawan lan lilina lepongan bulan tertiburan dana matahari Allah tapo ambe tau Buddha tapo rano sanggamairi karampuanna Bapak Bupati Tanah Toraja si Solamintu sang siturusanna Sekda Tanah Toraja tadi dikabir santuni sangararapna keluarga Dr. Sadrak Tombe SPA yung may makale siang baralamba si baru barana Dr. Rudian di Lolo yung may makale kitole kami pagrapuan kikwa tang palambikan lau papakan nila kita mas solanasan kimangando mora kimas sambayang mora na to tumampataw mura kiway sa mapindan umpi pikikisak kesang gori-gori ta sa matinti umpendiyo sa lurang topore kale na marampa titoraya na masakit telepongan bulang atu tadi ngayo lako tadi lagi turing marurongi tujuh na tanda butuntang mintu di torang potongkon atu totemo iya matu tomentiongan duka lasang apetayanan lan pentionganan Partai Gerindra masolana sangit mintu pengurus ya ketuan nagi ko karampuami kiti maduka pelolong tiran depala maaw dan pilesoan kami ketoni marurong ipi temay tanda buktunta ia motu keluarga Dr. Sadrak Tombe SPA keluarga Dr. Sadrak Tombe SPA makale rampo ma'arendenan tenung ma'atokonan laki mempatulako indok tobalu si solate may pia biu lampatarru ki katongkonan tadiu alang si tarru inan PIP si taruna ambe Pak Ranno nangki Dr. Rudi Andi Lolo Dr. Rudi Andi Lolo diong may makale rampo mempatu lako papak nakiran lampatarro ki katongkonan tadio alang si tarru PIP si taruna Dr. Rudi Andi Lolo Dr. Rudi Andi Lolo makale mempatulu lakona mama nakila lampatarro ki katongkonan tadio alang si tarru PIP keluarga besar Partai Gerindra Kabupaten Tanah Toraja keluarga besar Partai Gerindra Kabupaten Tanah Toraja makale mempatulako indok topalu solamintu anak kenadadian
lulako ki alang sitaru PIP. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tanah Toraja Makale mempatulako indok Tobalu sisola anak nadadia lalu lako ki alang sitaru PIP. Pengurus PAC Gerindra Kecamatan Mengkendek, pengurus PAC Gerindra Kecamatan Mengkendek Inde Mengkendek mempatulako indok Tobalu sisola mintu piadiu lampataru ikatongkonan tadio alang sitaru PIP. Sitaru apa? Keluarga almarhum Hatinggi, keluarga almarhum Hatinggi Rantedolok mempatulako nenek dari dia lulako ke alang sitaru lantangan nenek dari dia Papa Jendri Tandong Tiri Rampo Matang Kian Surut lulako inanto Matang Kian Surut keluarga Papa Hosea Jakarta mempatulako indok Tobalu lulako nasala ko sa pulo keluarga Papa Hosea Jakarta mempatulako Pindi Palita lulako 20 salako 20 napa keluarga Papa Hosea Jakarta mempatulako na Papa Akiran lulako sa probinsya sa lako sa Procasera Alter Salolo Rantedolo mempatulako Rian lulako 20 salako 20 napa Patrick Salolo Rantedolo mempatulako Papa Nalaso Kirando lulako sa probinsya sa lako sa Procasera Mama Laso Jaden Manga ikitole Mania Laso Jaden Manga Ranterolo mempatulako Maya Patila lulako 20 sa lako 20 napa Wawan Manga Ranterolo mempatulako Pindi lulako 20 sa lako 20 napa Papa Nageral Batu Serto Makassar mempatulako Papa Nakiran lulako sa probinsya sa lako sa Procasera Oma Hosea Makassar mempatulako Papa Nakiran lulako sa probinsya sa lako sa Procasera Ato Tulungallo Bapak Kepala Lembangarandangan mempatulako Santo Jimmy lulako ki PIP sitaruna Papa Kaila Kepe mempatulako indok Tobalu lulako 55 sa lako 60 talu Papa Ana Hans Simbolo mempatulako indok Tobalu lulako 55 sa lako 60 talu Papa Anabelo kiluan nantengan mempatulako nenek na ambun yung may Makale lulako 35 sa lako 30 si nenek na Gita Tampo Katoroan mempatulako minto anak tomate lulako 20 sa lako 20 napa keluarga nenek na Epen Liudiata Rampo Metua lulako 55 sa lako 60 talu keluarga almarhum Papa Na Ake Daya Mayran Tepao Rampo Metua lulako 55 sa lako 60 talu keluarga nenek na Axel Puntunale mempatulako nenek na Rigel lulako 67 sa lako 70 karua siya Papa Na Adi yung may Minanga mempatulako Indo Tobalu lulako 6 sa lako 10 keluarga Papa Na Karen Batu Herman Kepe Tinoring mempatulako Indo Tobalu lulako 6 sa lako 10 Papa Na Grace yung may Palu mempatulako Papa Patrick lulako 67 sa lako 70 karua siya Nenek Nalia Buntulamba Silangan mempatulako Mama Dinda lulako 67 70 karua Mama Lia
mama na liya buntu lampa silanan mempatulah ko mama na dinda ulakon 67 sa 70 karua keluarga besar umat Katolik Stasi Mila, keluarga besar umat Katolik Stasi Mila Pangarorean mempatulah ko mama na dinda ulakon 67 sa 70 karua keluarga Toparinge Kaluku, keluarga Toparinge Kaluku, Rampo Metua, lulakuan na sa 90, tapi lesen, mempatula Korean sola adina, lulako 20 sa 20 napa, nenek Salasa, si nenek Salasa lesen, mempatula ko Indo Tobalu, lulako 55 sa 50 talo, nenek Attong Rembon, mempatula ko Indo Tobalu, lulako 55 sa 60 talo, Yuli ba mama Bayu Puntao mempatulah Koto Balu lulako 55 60 talo sa nenek utu ba tu nenek Nasepana bala mengkendek to lamba mempatulah ko sa nenek Silpa lulako ina na sa nenek na Silpa Indo kala ba tu Arru yung may ponding mempatulah Koto Balu lako 55 sa 60 talo Papa Ela saruran tanpa mikende mempatulah ko hindi wala ko 20 sa 20 napa Pak Rapi paloko mempatulah ko Mamarian wala ko 20 sa 20 napa nenek Fidel Kepe mempatulah ko Indo Tobalu wala ko talo 50 talo sa 60 talo Mama Robi Minanga mempatulah ko Indo Tobalu wala ko 50 talo sa 60 talo si nenek Abel Kepe mempatulah ko Indo Tobalu wala ko 55 sa 60 talo Papa Epan Jakarta mempatulah ko Indo Tobalu wala ko 55 sa 60 talo sa Papa Ana Gedi Palu mempatulah ko Indo Tobalu wala ko 50 talo sa 60 talo Mama Andri Kepe mempatulah ko Indo Tobalu wala ko 55 sa 60 talo Nenek Ayu patu keluarga almarhum Mama Selfie gua ditampo Rampo Matang Kesur lulakuan na sa 10 Mama Ripal si Mama Anda Ripal batu papan mempatulah ko Indo Tobalu wala ko 55 sa 60 talo Papa na Cuming Minanga mempatulah ko Mama Dalian batu nenek Nakiran wala ko 20 sa 20 napa Ibu Yuli Saranga anggota DPRD Tanah Toraja yung may talion Rembon mempatulah ko Indo Tobalu wala ko 55 sa 60 talo Yohanis Kiling Tole tabe Yohanis Kiling Manggala Makassar mempatulah ko Indo Tobalu wala ko 55 sa 60 talo si talo na pa keluarga nenek Beatrice Rantelolo mempatulah ko Mama na Ato wala ko kilantang na Mama na Ato jadi kita kembali suci masa karara taki kami santun kita di Riki Bulawan kedentang malolongan tarapon itong konan kada tapakaloloy tapasi kita nani